MSC atuma phan pension kapanong pen Karbi Anglong Autonomous Council a budget kachiparai Dipurang sinabhaban along pini lapen monon PK barim alam aputhak krongsai kapado Kardom Karbi prime time along pen ilisami raniti mungpi non bir tang ton pen ajuik tha MSC atuma phan pension kapanong Karbi alama than bang atuma phan nong nam ke pabat pen suri hini ra inkorai sila pen inkora hini dihina nikana farman Karbi Anglong Autonomous Council a budget che parai pon tanglo Dihin anata arpukido Chief Executive Member Tuliram Rohang pen thang ni phai inquiry Karbi Anglong Autonomous Council session hall along kijai ponaki mi dihin aninkana parman thang ni phai inquiry siani chedon sarpen chiparai akimi dihin aninkana long MSC atumphan pension ke panong Karbi alam than bang atumaphan suri kri phonong nam ke pabat tok bang lapen phirangki atumphan dihin kirap jephan sai kideng pencheng lok Karbi lamera mai phan lak plikep KCS aphan kuti isi anparta silong along kido Karbi bhavan ki kimji aphan kuti Pli Sosia Tangka Kapanong Ponalam CM Ronghang Pen Station along Pangdaksi Api Chidon Sarpen Chiparai. Ground number 40 charges on account of capital outlay on public works. Honorable Chairman Sir, I beg to move that the sum of rupees 0.00 only MSC বিলাকক পেনশন নাই পেনশনৰ বিলটো আমি পাছ কৰা হৈছে আৰু সেই পেনশনৰ বিলৰ গভৰ্ণৰ এছেন দিয়া হৈছে আৰু এছেনৰ দিয়াৰ পিছত আমি কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিল আজি ছেছনত আমি সেইটো পাছ কৰা হয় লগতে সাংবাদিকবিলাক যিবিলাকৰ ৰিকগনাইজ সাংবাদিকবিলাক আছে আৰু লগতে যিবিলাকৰ ৰাইটাৰ্ছ জাৰ্নেলিষ্ট আৰু ৰাইটাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে গ্ৰন্থ লিখা আৰু ৰিকগনাইজ ৰিপৰ্টাৰবিলাকৰ কাৰণে লাইফ ইনচুৰেঞ্চৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি কাৰ্বি অটোনমাছ কাউন্সিলৰ দিৰ পৰা ইয়াত আজি বাজেটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে লগতে কাৰ্বি লামে দামাই তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বছৰৰ কাৰ্বিৰ ফেষ্টিভেলৰ নামত আমি এক নিশ্চিততা আজি বাজেটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু কাৰ্বি সাহিত্য সভা কাৰ্বি লামে দামাই তাৰ কাৰণে 40 লাখ টকা বাজেটত আৰু কাৰ্বি লেংগুৱেজ টিচাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে বাজেটটো ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে তেওঁলোকক 15,000 কৰি মাহত তেওঁলোকৰ কাৰণে দিয়া Assam Sahita Sabha AP Alam Lapen Longri Ame Assam Chom Dipu Longri Asa Hempen Sominder Pe Alam Arani Along Pachetonsi Thang Nipa Inkora Isi Arni Krungsai Padopon Asom Alamet Po Robin Gosami Pen Kacharia Krungsai Jaimek Lamet Guru Rongbong Tirang Pen Inkpudet Api Krungsai Lam Thea Puthak Langmet Po Sikari Tisopen Si Thanpa Jermidam Suminder Pai Arani Along Pacheton Dunpen Kibi Pini Lapen Monon PK Barim Alama Puthak Kapadua Krungsai Along Karbi Anglong Assam Sahitya Sabha Amepu Hori Mohan Jigdung Lamet Po Pari Rong Pipen Chenglong Penang An Lamet Aning Kidokabang Phubang Pietung Chitong Dun Laso Aprang Lamet Po Bhabo Prasad Yuri Pensi Kachitong Aradapan Krungsai Lam Thi Thanpa Chini this মাতৃভাষী বুলি হ'লেও আৰু মাতৃভাষাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ সমূহৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় কাৰণে গতিকে অসমৰ ক্ষেত্ৰত খিলঞ্জীয়া ভাষা ইমানবোৰ খিলঞ্জীয়া ভাষা আছে আৰু প্ৰত্যেকটো নিজৰ মাতৃভাষাৰ পৰাই মাৰ পৰাই ভাষাটো যে পৃথিৱীৰ প্ৰায় 7,000টা ভাষাৰ মাজত বহুকেইটা ভাষাই আজি বিলুপ্তিৰ পথত মানুহে মুখে মুখে কয় Plikep Troxy Angdeng Karbi Sunim Sorong Aze Along Aningkan Wangason Thak Si Piningkan Lethota Mr. KYF 2021 Kachepati Ajai Mek Mesen Pen Kapachun
Mr. KYF Kachipati Pangcheng Chia Prang UKYAI Hin Pen Suri Hinira Inkoya Ningkan Mr. KYF Kachipati along top 10 contestant number 7 Karlitang Sundor Singh Naraphan Kachiki Mo Padupon. Pinning Mr. KYF Ki Hayabang Phumati winner Lucky Bularam Rongpi, first runner Zab Bijoy Timung, second runner Zab Rahul Bordoloi, Lapen best discipline Long Kiriteron Atum Henlo. Lapen laso Kachipati long Kang Saidun Mati Jachaman Pen Kachitong Donatum Laki, Bijoy Lekthi, Bipul Terang, Albertson Tiso, Malin Tisopi, Lapen Aturlin Tokbipi, Lapen Grumar Mati Kithana Bang Photum, Albertson Tiso, Sagar Ingling Lapen, laso Kachipati along music track Kipidun Vikas Simong Lapen, laso Kachipati along Aluhiaman Pen Karbi Anglong Deputy Commissioner Chandra Dhwat Singha, KPLT Kongchun Bang Luti Chari Kang Tangbe, KPLT Singhason Hansi, KPLT Defense Secretary Rijak Dera Lapen, EM Barim Karlitang Ram Singh Ingtiachor Putima Baby Pendanglok Hemisita Chitongdun. Non malam so poraphan bir tamu ington pon eksina. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Production pen kasonsi ponra sek bu video album nong thang thang achiklo angbong Sir Production YouTube channel long headphone nong pon. Video album nong chiparjan bang phu bang pi lake general son hansi lapen mirmili taron pe. Lunse po lapen music pi lake sonje dronghang lapen nikit tumung pe. Lapen music atang ke horen tokpi lapen latang so video album produce lake prima teron pe hinpen. Sara license holder, Private Security Agency, Regulations 8/2005. Head Office Defu Karbi Anglong Assam. For more info, contact Bimal Killing 93906324333 or mail at bimalkillingk7@gmail.com. Your every move are noticed and will take you to the next level. Minga ji thendo butang te chunwek ji. Nang keng kamalong si nang kai ji theklong ji. You can make your future bright from here on. Suri Surya dansara tum isona ke mang pen. Laso ke mang ke kachepahai hanlo. Dance Karbi Anglong Dance Season 5 is your turn. Ru Samson Singing Tea Talent Hunt Society presents Dance Karbi Anglong Dance Season 5. Audition started all over Karbi Anglong. For more information, contact 6008188947. Dance Karbi Anglong Dance Season 5 only on Cut Television's network. Dihena mo phit puthot birta long wang thulo. Lekebat Roxy angdeng Karbi risonim sorong azia long aningkan wangason thak thak si piningkan lethota jakwe asong mate NGO atum penchi patri pi ponsi miskewa ep kachipate padopon. Lekebra Roxy angdeng Karbi risonim sorong aji Miss KYF 2021 kachipati along Sami Priya BPC kihayanong e chipalong dun. Lapen lasto kachipati along first runners up anong e Sami bochilining tipi lapen second runners up anong e Sami Priya teron pi chipalong dun. Prime time abirta bangkila pansi kang ton pon iklo domi thakmi kurwang thu.